za vrijeme odavanja počasti tim svojim bogovima u tim podzemnim tunelima nosili u posebnim posudama mumificirane ptice, ibis pticu i tako dalje. When this tunnel got filled, I mean they go about 20 meters and they put these mummified ibises in their pots over each other, it becomes full. They close it in the same way as we saw in your tunnel. I kad bi se ti bočni tuneli ispunili do vrha, onda bi zatvorili sa takvim materijalom na sličan način kao što je zatvoreno ovdje u visokom. And they further tunnel into the desert. I onda su nastavili sa iskopavanjem novih tunela u pustinji. And what happened in this side tunnel happens in the other, and the third, and the fourth, and the result is that we have millions of mummified ibis birds in these sites. I rezultat je da postoje milioni takvih mumificiranih životinja u ovom podzemnom tunelskom kompleksu. Now we want to find in your tunnels not an ibis bird, but something which will give us some breath. Ono što hoćemo da pronađemo u vašem tunelu nije mumificirano božanstvo ibis, već nešto što će nam omogućiti da dišemo, ili arheološki, dakle da dođemo do još nekih dokaza. Thank you. That's it. Thank you, Professor. دكتور نبيل أنا مش هتكلم كتير بس هترجم انت بعض الحاجات. هترجم بعض الحاجات بس مش هتكلم كتير. المفروض تقولها بالانجليزي. At first, it must be a pleasure to me to visit Bosnia and Herzegovina for the first time. And I am so sorry for my sick. هحكي لكم قصة دكتور نبيل. I'm going to tell you a story. No, maybe I sit beside him there. عندما جاء الحفروي منطقة وادي الملوك في مصر. To Egypt. وذهبوا إلى منطقة وادي الملوك في البر الغربي في طيبة. And they went to the Valley of the Kings in the western Thebes. اكتشفوا العديد والعديد من مقابر الملوك والملكات. They found many tombs of kings and queens. لدرجة أنهم أجمعوا على أن وادي الملوك قد لفظ كل ما فيه. Until they thought that the Valley of the Kings was exhausted. عندئذ جاء اللورد كارنارفون and Mr. Carter. At that time, Lord Carnarvon and Howard Carter came to that valley. ولو سمع هذا الكلام وصدقه And if they believed that the Valley of the Kings was exhausted from all its treasures, ما ظهرت لنا مقبرة الشاب الملك توت عنخ آمون إلى الوجود. So the tomb of the young king Tutankhamun would have never appeared to us. غرضي من هذه القصة My aim of this account, the aim of this account, story أن نتعلم الصبر في الحفر is to learn to be patient in excavating. and ولا نيأس أبدا. And never to give up. فما في باطن الأرض أكثر مما هو على ظهرها. What's under the ground, under the earth, is much more than what's over the earth.
لذلك دكتور سمير محتاج للعون ليس المادي فقط ولكن للكلمة الطيبة ولمثل كلمة go ahead. Dr. Samir, he's not in need of money only, the economic support, but he is in great need of encouragement. So, ono što je nama potrebno ovdje u Bosni nije samo financijska pomoć, već ohrabrenje. ليس من الحكومة فقط. Not only of the government. I to ne samo od strane vlade. but من الرجل الكهل الكبير حتى الشاب الصغير. From the eldest citizen to the youngest. أما بخصوص زيارتنا للمواقع الأثرية في منطقة فيسوكو. As far as our visit to the archaeological sites in Visoko, زرنا ما يطلق عليه هرم الشمس. We visited the so-called Pyramid of the Sun ومون and the moon and الأنفاق أو and التنس the tunnels and بعض المواقع الأخرى. and others. في الحقيقة هذه يعني عشان نكون منصفين. So that we are منصفين. So to be impartial. Thank you. Yeah. Oh yes. Neutral. فهذه المناطق ما زالت في بدايتها. These sites are in their initial position. وتحتاج إلى الكثير والكثير من الحفاير المنظمة العلمية. And it needs a lot of scientific excavations. Yeah. ولكن ما ظهر لنا حتى الآن But what we have hitherto منه ما يوضح أن للبشرية يد فيه. So, as far as we have seen hitherto, is that there is a human element in what we have seen. ومنها ما يوضح أيضا أن للطبيعة يد فيه. And also the nature, what nature has contributed to it. إذن الفيصل في ذلك لأننا نميل إلى كفة عن كفة أو رأي عن رأي هو الحفاير العلمية المستمرة. And for us not to go to one or the other side, we need more and more research. أثار اهتمامي جدا علامات الكتابة التي وجدت. I was very interested in the writings that have been found so far. كذلك الربط بين التانل وما يطلق عليه الهرم. And the connection between the tunnel and the pyramid. وكذلك النهر الذي أمام التانل. And the river which is in front of the tunnel. I'm sorry. أيوة خلاص. تبقى نقطة. So there's one point left. لو أظهرت الحفائر المستقبلية أن هذه الأهرامات حقيقية. So if the future research and investigations tell us that these are really pyramids,
هذا فإن هذا سيضع البوسنة بل أوروبا في وسط الخريطة. So if they turn out to be pyramids, this is going to put Bosnia at the center of the world. وسوف تسمى بلد الأهرامات كما عندنا في مصر. إذا. And we will call Bosnia the country of pyramids. Yeah. Thank you. Ja se zahvaljujem našim gostima, a sada ukoliko naši dragi prijatelji, mediji imaju nekih pitanja, mi smo spremni da na njih odgovorimo. So if you have any questions, we are more than happy to answer them. How long you plan to stay here? As long as you want me. Koliko god je potrebno. Dr. Mona, dr. Suleiman ostaju 9 dana, a dr. Barakat i dr. Selim ostaju 2 sedmice. Imamo li još komentara? Ako nemate, da ja zaključim, čuli ste od naših dragih prijatelja da ovdje nije riječ o prirodnim lokacijama, nego vrlo važnim arheološkim lokacijama i to na svjetskom globalnom nivou. Čuli ste njihovo insistiranje da se ova istraživanja moraju nastaviti. Čuli ste u nekoliko elemenata da je ovdje riječ o takvim kolosalnim građevinama koje jednostavno zbunjuju naše kolege iz Egipta, čak i doktora Najbila koji je čitav život posvetio piramidama i otkrio 4 piramide u Egiptu. Prema tome, čuli ste da naš dvogodišnji rad zapravo je urodio plodom. Sve one nevjerice, dobronamjerne i one druge koje su bile upućivane na račun fondacije i na račun naših istraživanja, zapravo sada definitivno padaju u vodu. Najugledniji stručnjaci svijeta, stručnjaci iz zemlje piramida iz Egipta su potvrdili da se ovdje radi o piramidalnim građevinama, o strukturama koje je radila ljudska ruka. U kom stepenu je to omjer ljudske ruke i prirode, to će se još utvrditi, ali ovdje je definitivno riječ o strukturama koje su značajne ne samo za historiju ove male Bosne, već za čitav svijet. Ja bih se ovim zahvalio na vašem današnjem dolasku i rekao samo to da se saradnja između naše 2 zemlje, fondacije, vlade Egipta nastavlja i u budućnosti. Hvala lijepo.